Haka katlah terik mentak ubenai kasorkan celah kelabata ya ujif sekretari kejelah ubah DP walang baun pulih berkemik benih yang kekai pot belah IT dan expert committee halor kecing penkelat thamai ya ke state reservation policy. Bat apa pentip ya kene unong aktien kasorkan celah bat menteri bak polong do ulaya tu bak expert committee keladap ban IT ya kekai pot sya kasorkan celah. Kumta kadai kerukom bak sorkar kan syong bisyar kini kekai pot. Namar kata ngilai bor ya ucis keteri kecelah lambat ki he ofisar bakin kemi benia ya kene ke kaipon bat habapan pau bak kaipot kadai kepelabuan sela bat ban bha bak por le tho bak cingken tho lengkot semari jong ke kaipot lawan ra hapo gajing lang jong ke kenhuan menteri ubak polong do ulo ongru baya ke kaipot bapura en sawan ra hapo ka dorbar jong ka yeng dorbar tho anyi celah kaban selong ha benai nai luar arja apsan Ka expert committee Blacklight of Justice Balasang Thakno Umul Chankan kadai kepala thung dak serkat celah atrik unai luar arja apply bat bancong bisyar biang ya ka resolution policy ke celah hadien baka cingdawa pan penkelano naki babun balang kumban syukudau bat penkenmal hangni mana kaliang u presiden apa ka voice of the people's party ba Aldan Melon Saimoy Ularai ban syong syak tangan hak bai day bat ke reservation policy hak benai pesan hak sunam arca rapulai bat day artat hadien bak sukar celah kala mencur ban kemi biang ya ke reservation policy kepala dawa da presiden ke VPP kumta nak kaliang uba arden ularai ban sange no ban syong syak tangan tapi nak kaliang ka jonga ini ko makapat kalarai syai ba minum sange ini ke jinti tak tu baga sokar kan menjur ban pendek minor reception policy. Kami kecil syatkan kan yai peteng tak dahulu baga sokar kan menjur ban mai ban pendek mai reception policy. Maka di tengah-tengah nongrim kam dan kanu kono ko maklai.